ni izuba ki eritarkwebo muri life yawe ni izuba ki izuba tarinyeva nobu narebe nko kwa meza nsi nyenenjara nkarara kwe tarinyeva tarinyeva konyine wabarinyoka akabari we yagikwiye yes tarinyeva oyirebye ko za street naki konki izobere narebe futaho munju ngaterante amisha nkoko azanga nkarara kwe no kugiteka teka ateri izuba tarinyeva Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Yes alright arufitire bari Kore Media TV MC Mashoko ngo mazina kaburijo program nekibozi kandi buzumani mbakunda munonga bunywani banje mwena ahimuru kuba muri abari mu Uganda abari Heru abari Kenya abari Tanzania abari Sudan abari Congo abari Qatar Dubai umunsi z'abaharabu abari za UK mwena imuru futurebera kandi muri kureba program eji nimbakunda munonga mwe bari munonga kimuri kora n'ikirungi munywani banje ne kujya ntiyotaka subscribingire basa kwa subscribinga likinga share nje abanywani babo nabo base kwa bareba kandi base kwa bagira ekibaye gamu webari munonga kandi oteba kumanya ngo program eji arufiteka musente nibabeta bankore videography na kore photography abo nibo bonka barufiteka musente bakajya ngo mugende mbase kwa numureta abantu mbase kwa numutahesa abantu mbase kuba numureta abantu abarayegesa abantu bakagira kibayegamu nengashi abarabase kuba nibahabura abantu kandi ihangari turi ya Uganda rikabasa kwa rigenda ryo misho rigendera omubusinge no mbuteka abo nibashangwa umurembo rwambara kandi nibakwatura umukoro gwawe ahakasente kake bakufite repshani ahakasente kake waba nobenda basa kwa no bakirira aho murembo rwambara rukwago plaza taxi park taxi zurukushohora ningashe wabatera nambe ya 0 bibira na mwenda 00 emwe asigara buri kimwe cyasa kwanci kutamburaje kurungi munonga munywano wanje erizoba nabaretero mugenyi kandi oguno mushija wa man munonga bingi mose numureba social media zezindi konkana munonga bingi mose numfollowinga aha mukutogwa TikTok no mose numfollowinga abamwe mureba stories zeye mutandika no kurra mutandika no kugira muta so today tumuinaha king of the jungle kama akira bazara musaba future bari Kore Media TV ahasagara tubase kwa ntuyongereyo omesho nakwakira sebora musaba bari future bari Kore Media TV yes king of jungle noma buriya kandi rayon azana shanga rayon no muri Nyankore nsimba esyonchu so ogono king of jungle kandi amazina agobuzarwa mbanyeta atujikire kurane mabaraka baraka rya tata abwende kuzarwa rwa munaba nkongoro nyabe ko kajara ntungamo so abakutureba nabaramutya kana abaramutya munonga akwa nimba kunda nimwe mumfuire kindi kandi nimwe muresera hundi egesha nahikaho namunonga nko bwirobwe niko nabenstamyaha no mushijo bakweta moyo yes ninga moyo TV obona benyizire aza ina abantu abankwatireho abankunzire munonga bakajangwe ryaba kadama na seka dama ndibiyeho mbete queens na kings yes abana bari yaceyo mukankunda munonga aza mwamfure kindi so ngabajana kawaraganisa na janti awundo bandi hona ndabatungura mbagambeho so nabaramsya mwena yes banwana banje bakama banje kandi nangwa na nabo nkubera nabo na nabo nkugenda nabo umurugendo turumu nabaramsya mwena babari munonga wagira binozarwa rwamunaba nkongoro nyabhoko kajara ntungamo okay niye nangu tutandikira aho mpora uko niyo wazirwe niyo wazarirwe uko yes ubona azarirwe wazarwa bazire bawe nazarwa bazire banje today nitwenda ngo otutematemere umustore yawe noza kutitematemera mukake because hari abantu abari kufollowinga Kore Media TV abakubane nambazima barebe story yawe kandi n'ubu babase kongera kumanya ibiri kukwataho kuwazirwe kwe life yawe yo kurwo mbuto kura yeja yabeta
kwisahito arebire rukujya tunyowe otumanya kazo wa mama yanyanga tunaza kayi bikatandika bita ati nonda kugaga kundetera nara sha mukuru weberejo naki zakoronda katamba surikale wa Uganda police kuna atange kwijuka ntandike kurra kandi konka tinchera yako bati ebyo ne binarabiremo ati ngiye manzi nakonko wani ntambura mpura ndikuremera abwo manzi obunarabiremo obunihiro mu naku inarabiremo so ndufite mate story tinkagira ngo abantu bona nabamanya kana ngo tinkagira ngo abantu bona bari interested kura storage konka bacho muryabo abari interested abo twakubasa kubantu gabana obusasi akwanyo abantu wati n'abantu abutugabana obusasi toka our brand kid beno kienda kure byanje nyotindi waba brand kid tibuko mukwataho actually tabiro tibuko mushasha tibumuru takumanya tabusiba mutakwenda no kubimanya ngo biro hebyo takumanya so oku wambuza ngungambe ntematema story kurwombuto obuna benta kazirwe akaba habashi abamushije no mukazi of course nahana harga mu mwana yes so bakoze byona nkantaro kunkaba rukora abwa plan zaranga ngumbeho so abo barukorire naza kwetegereza ki imanta akaje obutikirezangana konka baba banzire bakuzire so banzarire nkigambwa ngo mukazo wanzi akanagaho ameza ashatu yansigaho yansigira tata hato mugenzi obaye mbeta tumujike baraka yansigaho nondije na mama unahire ya mama akubanka mwonkaho oriyo wanagera utinda munkiri nije nayonka na tata hati nyondo braza wa tata akwa yonkonka nyina so ogo mukazo ogwe kuna arebe ni munga ndyo maberege hata namwita mama konka yabira kaka wawe yabira kaka hata namukora dabo yaba kaka yaba mama konga kumanya byo bwana no manya umwana hatura nana ndanyina munonga so no mwafite mashortcut ngo mwana yonke nyine nkuru agire kikonkana asigaye ne guru mutima ko kwenda nyina so mbangambira ngo nazinga maho ngunga mare myaka 5 nzingami mwe nazingamo tiko machanchi ikiruzo bwa tinda kikozere konka nani ngambo kuzinga mahati atangabo umuntu webukorwa etinchenda kufera nanka kugambira abantu azokareba ntakwehiga mbanye ndambereke so banja ngo mukuzingama ngano murebe nkoje mukuzingama okwe ezo nazo nkoje zarebera ubwene ruzatsi atejene myose ejene myosyo nkarwara burundwara na n'umugongo nkandi inti so nkandi nyonganda bagata kumauniza kwemera bakaba mawiza gumanta nkakahundu konko mukikurogwe akana amanye bintu byinshi yamfaho amaguru gakaga bwem kandi abantu bajyambira mukikuru azo witu ifari yorufunjo bajyangwa kana tukakoma mukadeya ukakanaga kwa kanineraho yes kanineraho ni nyaraho ntakutambura bwe nawe bande babanduga buri makunuga akweshanya kino bana nkwata wiro tata na mama ogwe kaka tata yabemanzi tata gumana akari ombiji akatanje ko bija so akarga kuriya kandi kitakutangaza tata kayabwi no mukazi akaya ateire hondejwa yes ogo mukazi no mama arsi ogo mukikura ogo mukazi ogo muyimanzi arsi store ogo mukazi ogo trending hati so tiyamuzibura yatichi tiyamuhabura atumunagi ngo nkabanda kwembaja
kubabe ni bagana gace tugumwana aza kurwa umwana wa mani so tata na yagira umanzi yaguma nasa esano naje kaka nanshigisira nibanyosya nimbaso butashurura konka na nuko mugongo we natindo so kaka yaguma nanyosya nantwaro mbakosya hari umuzeyi wuri njawo tingu mangaye maone nza kuna kuze na ireba nje ntumushakanyise oburobo narwiri endwara giyoburo tingu memeronde na nache akwa kazo munkoja garakagarkam ayo sagarkagaram so je life yo kuzingama konka kubarebere natambura hatu nyokushoma P1 P2 ngatandika nakuzire kandi abo yango kabanza kuzingama so barebere natanga kutambura hata abantu barebe mbagaya nubaye hwira masuko Kandi umwana uri akatanka kayatandika kushoma kumwana kayakora konko mukuru wakwe atugagaga kabona mu buzuba hati ya agamazi ejenkari ebyona arsaza naki hatu byona byamuzamu yabona we yarwara hatu nyo nakira ati we hatu we no kufakwe eze ndwara zinamuretiri nzo za mwisiri so hauna akurire na komcha kashatu bantu ara parento ngani shomya karumo bwiroge P1 naki tata yareba kandi hati numwa umuntu azingamina bwe takabaje bwene tata yareba umuntu yakura yareba ateka mutoro private kamutoro private akure ashome kuri chiboko nchiteke hati bantu ara parento ke primary school Nkongoro hati nashom natanchiraho kumanya ngutata akanteba kar serious we hatu we unabe nashe kuri yanga kangazo P1 hata nakurra mbwina hata nabo muzeyo umukirasi abo muzeyo P1 hata unabe nashoma nyine kaka na tata nacho mja kashatu 2008 tata yafu bamwita bamuruga yafa myaka 75 msigazi muto kachiro muto muno yafa sawo yaferire kuna ubwiro bwo ari kuza kufa na kaho mukaho tata numu mukatata baho yazire aba yazire tata kaine speed tata ni manzi nambwe nashana tata zazara nganasha tata mzakwizoro rozaga rohorgan myaka 75 tata akaina bana bana no ndije ry'umuntu bwana ntaka jire kurwanira ihanga hari kitinze kinyine mawe utakinse n'ingwite afande tanyisa afande kumara so ntaka bire musurukare wihanga ati nyonkani yo mu Rwanda entaranta nkajiyo munako nagabirwa nyina mani kuri zingo mukono kwazingurukire wagira mani Nabajango wazinga vetanyeta nganya ko nazingurukire wanyeta wagira nabo mushije muri ati nagira mani utandeba nagira ikifuba so sinya wane zo sinya tu nyonisho mu contrasting ari ampo bwa herese prefect wisho mu yona sinya wani yona kandi wa herese tikabako muri code baba bata imkipana chikonga nabo wa herese sinya tu na isimbano opposite ahubwo kubasa ngwenyo bina benzo abyo naje ngo smart kandi ubwe ntajwene biryaho konka koro favor kandi favor akwanyo no kumurka sinya 1 nkantine nkito nkawumurka nkito za tate ziyabasigireho banzo baramyaka 5 yabayine na nemyaka nki 19 nki 10 na mushanju musinya 1 inabe nyine bankankuruze bikito bya tate wagenda nabyo kongo kibozo urabantu majyango smart abana mutko bwa herese nyonkantine bijwaro biryaho empare yanje nangwa abantu nabajumanye eje nkuba ninjwa hano yonabe nyine naho muriko no bundo bujwaro mwene kandi yaho ndyo warije konka banja ngundu smart ndici konka omuryo ko kushoma kubona ko nacho musini ya 2 sad tamu ntembe sini ya 3 mwenu nabona abe nabe ndyo mukama so ekinabe ngamba bana bankora tarabamanya so najwanza mu stress na mana guna be nyine hata nabaringirida wofutera
nyoko nabenyemerera akaba ari amashomero ga muntu yera kandi kagamba so muntu yera yabe nekize yo kurwana naki so ubwiro bwa kahize muntu yera yizere kagananka Trinity yizere high school yizere za Saint Catherine yakagarama zona zizerwa kuzana kagamba bweni yunkandi y'umuntu aranta ebyo ncungati omwereso so kwabo hurangu achayi aromutsigazo bembeta atwishiche kuranma baraka nguna we yaro atamashomero gakaga hunamo nkanzinjira amashomero gona akwa nyonkambanye ne support yanje nyuma kandi niye nabendyo umuntu wabe natera ishomero ryona kagamba wiro so niye nabendo top akogo omutsigazo bembeta Paulo akari HP wakayarjireyo so niye nabe ni muzombejere device so yarje na hambisho mero so bwirobwe amashomero gija awugizire gaenda kure tortaro atanayemeraho muntu yera kuyabendeba ngoguno nguno watwishe nyonka mbajebera kure wena ndinka robot sawa bandebire bajangu nuwogu nangwa twata morta twabasubura nubwo twate umurikode kagamba nubwo yate muntu yera tukagirenze mugongo ekata so niza nakoya kanda kashono umuntu aranta yanje siniya 2 obuto tujyo musiniya 1 siniya 3 yawe ryo musiniya 4 ekene tera siniya 1 so twari revenge ngane nabenye bembire ndikusubura nyonka yo mutezi ishomero ryandeba nangwa dose witu Gilbert Mr Gilbert akemera jatororian wo kurana Maria akwereka batya atorian wo mutezi bahereza ishomero rya stama akamba nkunda munonga banyeta banja ngo tukubinge banja ngo kizubu niki none asitame ngabagamba nti nyine pressure witu nabanja nkuzere nabanyereka nkuti nyine future mission so ebindi ni nkora byona ndebere mutaka basa kumbinga ndebere eco kumbinga cyangire najantere kanchoro ndombubi so mumbingi nyono kurgasho batya kambara twabinge manzi future yafa nemboze bemba manya bambinga nata so awona atahire nitaka tahire angwa katura na nzira nawakana ndangunde chaze yo kubara kubinga kagamba yo korbo ine kesi yawo hato tarija otore yubure umurwensi nanye narebere mbu zawireho inkoko zawireho tujye tuzakwata kibanja kandi kibanja kanta kwenda tukwateho mwende babyuma cyahwireho nanye ntitsoke kubarambinge nza kureba plan so unashiro anko bambinjire ntembesi ni ya 3 kandi tembereje konka bwene byangire byona ati na fize tarho so unachiro na marebero nkabishatu bambinjire niyejuka kigamba kiyangambire niyejuka nena ku inabe ni ndebaho ahwaho najanto wakutura wenka hata ngatandika refe yanje akwandebere nabantu nobakura nyoni mbasa kubo none atirize bintu binabe nyine kandi mbikirizo murundo emeza intebe akafarasi na nubujwaro kandi mbikirizo bujwaro muto mukivera intebe ngitiriza ngitamutegwe meza nta naho mukatata no yatahiremu bwana mukumwesa kuya no yawe nanyeta ati nyo kinkata kumonjija kubo nubwe first time yanje bona mwetwara kamujanta naremu nubwe yampe bishumuzo byenju ya tata bwana no mukazi wako kwihobwe nati kwihobwe nati kurige 2016 na hati ubwo mukazi amberire mama hati nyo no bona kuburamu tingagwa kayazi mbana ateye mama arsi so unatahira munju ya tata mbwe narebe nako yaburiya bakabankwataro konka hato waho ati obyo byone nebaho ko yone warigire myaka wakize je washomere washyiraho nyoko wenyine uriya nyoko wenyine kikuzaro wakudagira ameza 3 agira ngo bwiratera yakasumu agira ngo bwira jara akwera byaho yagira ngo buyatuma ko muntu nangwa kwakuretera akajwaro agira ngo mwene agira ngo mumanya hari bamukora murebero bakija bamukwerekaho aho wakaturaye kandi nyowe kandi cyo yontuzo kashatere sumu kandi manye muye
hakonyowe nyunkani manya mama owafi mwenji mwasa una hati uriyo wabarkaka wawe niwe yafi niwe mama kuna heze nabona mama arsi mukasho wenyine yaba mama hati nyo abana kanto kubamanya mweno yakejo yona kanto kumanya hato mbwiro ubwe nabona bwine nabaza naterenjo okwezi kumwe hato no natangiye kushaba nashaba ninshaba shino shaba naboroga ndebe nyuma ndeba ntine wunyine ndeba rugu ndebe kituru cha tata ngira ntimpura ndeba kaki mama wafire mbene ndebe nsiyona hato nyowo mukuboroga kwanje abantu bajya ngunshazi ngoko no muzumugwishe narane bituru oguyashara ngaho ndoranga ati nyowe ngokundi ati ngije sha oyiro kujangu ati nyina abantu kunkaburiya nkamyenga nanukufa kwanje nginza kufanyenga so ngamba banga tom byoko kushaba naki aturango takanyibuka nangwa nije namanyarhanga bantu no kumanyarhanga ncenda mo kubanza wareba enaku atuwora hango manyiro munaku nibwo ramanyiki tokusitama uriyo no rya Rolex naci na pizza naci munoza kwetaranga hapana namanyarhanga nashaba abantu acaro bazano achamani bazano mburuzi bazano mwawe ngo bambingi nashaba ngaji nakashao kanje nine biburi yanje tine kava ntamu nyondumba makanisa muchiwa muninga orevanda yo nashabisa mugambira nti nyenda kushaba kandi abantu abanyenda bashabara bweno no bayembanja undi umusazi ngambara tubata so muryo bwo munago kushaba nyonko ziremeka guyeminingo nyingi aho nabenzo mucaci nsigana tsigaye mbebo y'umunywani agiro wakunda aho naza mbore y'umunywani yadembye umusazi konka nyombo no munwani nzigira nti mbono unashome no munwana so ombwiro bwe nona uboniro muntu hakanje atkunga shobora nubwo yo nobona no mango ine nyoko no mugiga antargaho atkash kaniye noni kugambira kandi yo kikacyabo hako bakuza kumanya banja ngumama akana azarwa hihi like 5 kilometers from home or that hatkando riyo atwangambi akana azarwa na mukazi uri kuzara mama atatu nyonyi ndinyokwe nkuru yawe nyoni nkubiya ato inenyoko yampa direction ragaha shaka gamba sharozi shaka sharoko mucyaro ari cyane bacetanye bitote nwaho nhonyo kwari kikuzaro wakunagira ameza ashatu ati yeki nawe yireje no bugiga Bidoro ufite bari kuri Media TV ndi kugambira munywani wanje ntibori yokwe kandi uri no storage story ya Afande King mazuma ibori yokwe ni kugambira nti basa kuba nori mugati gwa timu nibwo mugati gonka ogwako basa kuba nori okatwara mukoro gona ibonoza kugitwa manyanoza miliyoni muzakora mukora amakanisa nimuzo mbaside nimuzabura hamwe twara mugati gwa timu nibwo mugati gonka kandi nibwo mugati gunuzire ebe binde ebyo mazuma takaza kubyese baho nibizakuretera bizubu nibizakurwaza omugati ngumugonka lya timu ahasigara bakimwe kibase kwa nchifutambura je munonga okay hataho iworebo bugiga ati ndaze kufabya mama niki nkanarire wanje namuzikire ikikunyonka urubwiga nyobwo kambunduma ata no mugiga yatskuru no buyane nampa direction akancheris eti yashoruze no kikaraga mbogiga waburi riyo tahono kumbona kwinde no kundire busha no kundira amahanda mazuma ubugiga asinarireho niza koraro ati njanta tkanje kore mumurumu ece kiyangambira ko nabe najiro mumanye nabanza nasiba ranga wanja nazo umukusiba ndukusiba origin nasibe sande yona etari dry ko ngandukusiba no kuryo mwanzo
so nchimanyisa ngu okusiba nkani nsiburuka Sunday naza church nashomo aho nagira church natandika urugendo nganye no sentence nganye no twanje naguza umuntu twanje ubwiro bwe akija yampa sentence ezabe zitakumpa bwene zabe zitakumara natambara ukabanza natambara ho nyondi umuntu arakubara watambara natambara na kakagamba nabona taxi yabene kishaka bampsi shaka nabwe nabika gasenta ko nabenyine natambara ho mpora ngoko baye bangambire natambara ho abakizinda natambara ho mpora na kanyabitote nyine aba opposite na bakery ya Mahanji amabate gakutukura wayemera bakery amabate gakutukura nuko baye bandangi nuko bandabiremo so nagenze kuza kwikayo owenjejo ngakenkibiri aho bukwira ojike nduhire inyenejara ebintu byanje mitigire mu kavera umworo wenyine ndiko mantata naza kujaki nazombukamo wazahuka nabona mama kandi mama umugiga cha mama yongera ubugiga mama umugiga urije utakwego innocent ze so nashireyo areto nyuma bakaba ryo mu njubo so wanyugurireho n'umukozi bwe nawe kunamurebere nti umukozi namwishoboraho ntazende umutano wogo mukazi ntatu nemecho yankore banzo mpa mezi maze ntaba kwandwiri yampa mezi hatoriya yahura gete neguka niho yashoborire akubuje umukozi bakamumwita ashaba yambuza tashaba uwiguraho ninga no hogwe uri yatumba mwita kuranuma yanjangura nyine emera yantegereza narwo umucinabiro hata ndukuzafita umunju yes akwinje ganinjira no muryango ndikura nkwenyine kibagamba n'umukame sente zirwa sauna atayiramo natahamu nganye nejara wewe nganye nejara urugendo ruona kinde kinabanduze kureba nenkoko oba kabibura ngasapa narebe ko kwa meza na mantatu no kurya yaje atubustan ya banzo ija yandeba yambuza yanjata nimba nafutora wa chairman bwo kuba ine cyo kwenda kukora nza kutora chairman tunakwetegereza nkashika banjangura mama makazo ntwa yatabukire atorge chire nkasho atoka fankasho none amanye ngo mama yo stato kamuye kwata njega akasho byawe yaje ati okafankasho tata shaka manya tangu akafa naje ntatu no manya humura nyoni nkunda mukamo ndio muworo ngo nkunda mukamo ekatu betushabe busoma nashaba ishariri yabene 10 ko naheze kushaba twajangwa amina yagaruka magatuma yanje ati nyendo rara nakuyamba wacha mantu achizayo ikome nemwe ndakureba engoko najisigo engoko tuwariyo ojuka nasiba nsibere hati na kuna kankoko na imantata nasibere zirankoko engoko bagikuyo nanyama mucinje cyo mukozi kunka naraninganya n'umukozi njantubona amazuma hajata titsoke atumura umugasheshe nabenduhire nacererwa umukozi yaje ataza nazo wempunu bwenu kuyimuki yuwaina no kwa kino nshangayo so nayobwa nimuka nkikumi nibere nacuye kokwe sawo nimukiye nazayo twazo wempunu hatunyura mantu mukazi yayebwa nga yaza kunyama naza kwetisa abiryo kibe kirinke cyendagari nkiza kuwa kandi umanye byabakama ayi mucenka jasa yiberaho azanka yiguru emprunskazi yiguru azasariye kiguzu mu kibuga akemera kwatankati yo mwana we akinga mbeno kishuka
ntinimbijuka okozere wa tokuma wanyu tinimpamanya akashi nokora cha ninezara inkanta jeriza hatumbazire sapa ye yanje hatumbaze breakfast ate chi yakozere ya yeto wapchi bakamba zakwe akana zakwe endebyo kurya byenkoko nempunu ishaka yaje atati dekangu yambe nkweze transport nkutwareho nkusisha kakasitano manyo wanyu atuwakata kwenda ngumumcharomo abakuna kumira mucyaro nyunka inze mariza nyunka ni nyenda atristi ngoku yabira ine nkokwezo ine mpunezo ati nyowe nakuyanza atotanyita mama ati nyobo mukozi wanje ngainza kwicuruza ngumanyi ndi sempunu ndukuyise nkoko nkanyenda survival buzuma yes nkantine ho kwatara ho kutora kutandikira so nkanyenda survival at least nakuyaze ngumangu meni nkoremere ngaiza kuchikora kwa no witwa ka antanere so kuyacu bazere ya mauninza kuronde murumo hi hati yana kuyampchuzaho ishaka a junction orukuzambara orukuzakasese nakagamba no yantiraho yanje atoruguto rwa ntokuruma yantinindi manuru ati nyonaza kwende byo bya byenkoko nempo nyene njara umusho kantine musente zijaho hati sente zinabenye nemu zikaza basa kungura obushera na narindazi na shuma yifa eduka nagora kachipa ko bushera baketa kabare bushera drink nagona na hata duka ninjumanyi nabugura nabanza nabunywa awuraje kwecyusa kwete umushosha antine ngaka nterori wabampire sente nanje ntate ngako nsinkireho ezrandeti so no yansinkire ngagaraga ngakankai kagamba nguko nabe nkoze natambuze bigere tara bwe warahakawa nizoba abantu bakamanya bakata kumanya nabe nindaga bwe abantu abarembera nabo bakata kumanya imbera yanje so ataho nuwaho bwe ni yeje mbe ataho ejo na chapter yo nagara kumumbere y'umunzu kubera umunzu nkeriya hato kwezi kwa kabiri nako nafutandaka atko nabe ni nshaba kucyankani intambura mukushaba kwanje nyo ninkunda kure mukago natambura makanisa mwe kuna beni shabani intambura nkanyi niyo munono wanje wakumweta aina Mandarius simple kagamba ule ni shomano kagamba bweno waba kar katunga zaka garama sauna shiraho namjanti nyenda kujafutaira hatankabona umushabi tiwe chanda we ndiyo mushabi hati yanshobora byo wabo atija tuye twashaba sauna shiro mukayabo twashaba bo bankunda twashaba imizumu yagamba twashaba hatukuna ize naga kanata hatunajiri cirozo habwa tsinazo abadarias agwanka narijire rukoni ndukushaba omukanisa banyiteye polisi abwe bigambo by'abantu bo witwe mbagambira omburizana numwawure bwe kubawure ngo hato mushazi yazoku banyoheza polisi rukoni kuyaje kungwata cerecho na bantagireyo akwankanisha bero mukazomo kumeta gorori so nanye kuna berevero mbwirobwe aho nabe ninza kushawa abadarias hata na jantu mtegwanje kubagaga bakankwata atireka nze akanisa omworo wabariye ningomburuza mushaborisa hata ngumeni nshabero abadarias so mama wa Darius madam Dokas yanje tazo mwahoro yiziri abari chaplain wa bishop mama eta Reverend Median kashina Reverend Median kashika abari cha wanje primary hata nazanyi no ban ati okuza yo kwanje kunagireyo nshangaruwe kashika no Reverend Median so kuyandebere akananyora nyonyeze kumushaborsa hati yanyora ngo umuntu wakumanya akambuze kibuzo hati a university harata ninga abana bo kushoma nabo kanindiba bariyo mbashoma kai akaranar nuruzubwa ki no namushobora imbere yanje haja to no itobo kurana intu niko tukuzere konkanye nakubuze kibuze ki wakugaruza mu shomero kashoma tinaje kwanga kakenje anti yes akwanyunka nyino bwinji bene kabanga tate manzo kuyayitira kanzo kufa nanyinganye tebe kanzo ngai manti izo arumwe rangarangarka ngarka ishomero
nganda umubutabo bwanje papuro butabo nabe nyino bwire inzerga kwinjira imizi nzerga nkahinduhukira mu kitabo naje nti yes aza ore bana media natwaza mpora tumuntu wo papa yanje atiro ko batayire ubwire ko burika ndakwita atanagarka manyanyo atanagarka muka atanazo mu kwezi kwa kashatu mbayo ntoba mwana munabendi omuka omukazi oriya wenyine wa ndangiro wa mami akakanja tubitse umushiza we musigazi we ko ina mani na stories zo kanzura ngo kono rwana ati kuvuyira karomo ka securuko toka akakora ndatijikani antka yijimira bakani yinkundejo ndijiri ibintu ebi by'amani byo bikunda twini impinjira mezika sho kusiba ngadijire gate yan connecting ndai ni Kampala ati nyine yatcha inakashomero nando kumukomera gate ntyo salama wakiso masaja transport ino mukade unajigurizeho ngamba ntine muna 10 sauna achiye masaja umukazi nambona ticha cafe yanyereka ishomero karta nditsere his power kindergarten school ati kuna ashireyo nyonka bimanyanti nagenda namani mwe kamba nyenda na intamba pemba jaraja to kuna abasa mwe kuna jena sange bintu different ati naba housemaid naba oko nabsabana nabo kutekera abana nabo kusimura nabo wachi bwe nabo webyo ati nategereza umurimo guri yo gwe banyatiye gwabura omukaza kan nuko yanzire najanteje tana yeni nyinji ko nyunga ndakajikwata hoka ngani mpinje meze ko mishatu nzo nabe ni manyezezo ntitano gumombiciri ntitano ni nyinji mazuma no wanse sente kuyawuri yecho njaka jatogo umwana maka huji kuyampire tano first time ngwe najante tano ni nyinji na kwa sente zibaye bampe transport na shashora nasigaza he ebiri eshatu nagura ebe naguziro biki okwezi kwa kabiri abwe kigambo nje kinagambe nteta ni nyinji yanyaga yantina tinsa yanja tatinza kwetera police kashabwachi kaniye ndukubanja kwa karenga mu birunka bina hata nambanje hatati naza kwetera police hata nyongani ndi na police nyowe ngani ndi na police ngani ndi na kuzomushango yona so obwirobwe hineka saitwa nshomeraho ayifaho ya pasta egeso akana umukazi bakumweta sister Kireya nabe namarabire mu embere y'indiyo nindabamu yanje atatu kubara kubinge ojoborira kwanje ndentureki turakore so nari yowe nareba na winja yari na watine cyo kunkora hati nyo naburaho nazangutu naba street naza street swatanga kuri byangutu kuyore bichipe binyogo numgo murumo guna ninkora kugira kuraro mbudera kuraro pipe ameza munana njangutu naba street so nabe njangutu ameza munana gawire nukusanga bo kureba hati yabo kubandumu banwana banje atreverenda no yaterire sumu nyongamba inaka sumu kanje yatere sumu atatsi atkorona mante atunajikenda gana yitu taitwara gini atreverenda rafendo matne yawa kaboyi teji yejana ya kijane jitingu jirgamu ntana manyire ndiyo muna kwati hatana manyire kanya mechigambechi atati omwana omuzi yakunda takuma chenyaje na muhirobo amweje soko okwate chenyaje cyo kuna urire cyo kigambo no twenda twanja naki omunanko mukisenyi ombas bas back ngakamu omwazo esente natero anko nwayinda rawo beni ogeze kufergo mukazi no yampire sente yazinguza nyunga ntura amane go kunguza yanguze sente za transport nkashayibira n'icyo kashayishatu ngo ntemba basi kagarama ngakesha munana n'icweka natambuze bijya kwa kantini akanisa gatunga ngakaho mwenda
akari abana bake ayu ba university baryo mission nubwo na ko mukanisa bakushaba reverend no bakwasura umuzindaro kweje kureba muryango yareba umuntu ayegwire bishaho ayegwire kavera na nakashaho ayinisha cyarukuzire tarazatu atogwe n'umusaza akaja atogwe mu manda rabo n'umwana wanje atana umwana wa reverend nimichi kumanyisa nano kuna biranda nabishota nanisha cyanyonka nyona street can't bad ladies nyonka nabe muyayi ekina ntakwa no kunyomarwa nano kuresa konka bindi nano ebindi ebyijana ebyawo bwene byabayayi nyonka ndisirebo so reverend ati yabirebebyo omukasese yanstamsa yangambira amateka ga family ata hatu wa umwana wa reverend ate bintu byone byonte bize bireke hat planning okora turaha nano kuwashome naja ntona reverend ndashome ningana ndakunkora nkabiri ninza kwija mbombo kozi natura yo kwezi first time mutinda gishomere ati nkahumura ko kwa katano bwana ku rugo bwiro bwo kwaka na kona nkakumara ariko orientinga ariko ndabaramu isho cyane artega nabo umwana murunji natura wa reverend natanga kusitama ameza ya reverend bakunyeta ntano wa reverend naguma kumanya ngungani ngundo kushoma kurabenza futamizi twasutahiye mizi ngajyo mbanza naza futamizi hari ngunda bayishomera abana bandebe nabatice mbagament ninje kushoma mbona kwa katano kwa chese kentamu nubwo naza ishomera reverend yaje ka uniform nubwo nari cyo kutangaza naje uniform naza katunga secondary school natandika kushoma aho nashire bandeba batcha abamwe bakaba bamanyere tkurana bakanisa banjanga mutano reverend yije mbene master aje atati iroko ozo mukirasa kunashyireho mukirasa abana bimukabanya kiyangatice ngo yo kamutice nta humura niyo numwiki ejembera yona yanye gisoko yetwara ejembera yanye gisoko samana mace nano kuba umwana ahunami acurire agwembere kuyabene nyiga na byone byo ko kuturo banda naki naro namanya ensiniki nayega na turo reverend na shoma senior 3 ngakari manyo tinaje ngusuni ya 3 tamwan ngakenza mutamsiri tamtu pepa yoko banza ngakora 11% tichakora nizi wa geography na mjan tontera tapana atunoza bika tukweza senior 3 nganje mu second grade ati mutuna kutiyoninga na wanyantati ne chokora nashoma senior 4 nabitera ranga manyaka kumanya ranga hatu mana zo mumboze nunje hatu nazo mushoma n'umutwana wa reverend owitwa bamanya wundi bajangwa akarara ngo akagendo gwe tumaye yagiri emarwa zikamutwara emisume kamutwara njyewe baturamu yondi yo ninshoma mbene senior 4 kunaje mazire naheza ranga yandeba hata mukweza senior 4 nagamba reverend ntazanyowe niyenda kushoma uhereza enyenda kubumburuza hati nkana yabiro wa reverend kana nukorana matsitunga omumbereje yo kushaba namjantinza kumuhereza atapana ati roko banzo mare senior 4 bwana kunaza senior 4 katunga ngagamba reverend median tatu na kushaba hata ndekura dekanje ati yaje ati it's okay tiyenga kwita chiroto ati kunkanyuki ninkunda basurukare ati nawe yabankatata ekiyangambire ati kunkana kuwagende yuware obuhereza bwa yanga nyinde bo musurukare ata uragende naza chitunga direct nakaningambira reverend kana nukorana mamweso gwa tinyompereza senior 4 bweni naza kuzombuhereza ataza college ryo negumiza mu hari yabari yomba shoma rinda college baheze ati niyotandike ati nastamu akorana mamweso gwa reverend tata atubambira abazire nabo manyonyi nabazire bingi mama ya generasi nawe yambera mama twaberaho bampopu gavaja nchuma nso kuboneze kanisa yone yachitunga kerya rinye ati nabo umuntu we kanisa bire byo kumbingo mu kanisa ati naza busaba dikoni ababene bambinga mu ruko witu boguma mbasanga busaba dikoni kandi umuntu no yakwaryo mu isa wa kanoni yoma umushomi wo nanka wo muruka
hati none oreba ngori anga kanoni Nawari muntu omani abo witaraye nabande hatyo haturatanga bujanga mutano ananga shatkana tura bure abasaba dikoni ati byo byatanga kukorwaho mwene kurana mamwesugwa yatura nanye naba mama nabata mwene yabambe yatata na mama natanga emeza hata nambanye kurira emeza z'abakuru naija hati omuryo bwiye nankana ashomero ka wedding kanje hata nagamba kanoni ntato omuryo bwirobwe ato bwaburayo nanisha ngunze kwenda ka certificate kanje nkamariri aka wedding ndi nazo mbuhereza mbe nyine certificate atiro konko omuryo bwiye hata nabona bishop nasa nahimbisubwe enyondi muntu wamani hata nawe yankwataho agumana ntera kasumu aho namushangire conferences nawe namutebeza yampatayimu atiye nawe yabo muzire wanje yes hata mukugenda Kampala manyancu ryo mwako go 2019 na mwenda umumu ogomwa go 2019 mwenda ranga no ya kwa relevance maka mgamu nkasyoka hata unaje Kampala wa Mr. Suraiti orukuzagwa na Moses hata ho none abirende niyo ninshoma certificate yanje bajimpa mbona muri yo mbwa certificate na urecherango ngo police nenda gukora ki koreye korotinga na janta tse papara kambine kabirembuza kwisha nibwo byarembuza kwisha hata nago mantajerize reka barange hati kuza kurange papa byababyize nashanga byo nabiteri yahigo atwe nyobwe no kuraba advert ya police ngasta manko mukama ndukukebera si cincine ndanga muntu siniyafonje shikire mwena nashiraho natera reveranda yawe nakunda busurukare namujya ntatu sinomanya cece wangambiri na story ya tata hatukunaza connecting nashanga undi musurukare wa mani so hati they can applying at courage hati ijo tandike process na applyinga nazo process nabonaho Mr. Kaguta RDC Kaguta mwana wa tata umbunyeto nawe yanda directinga na tware papara byanje district ntungamo kuna abendiyo banda bya short list yo kubanza izina ryanje ryije short list ya kabiri izina ryanje ryije nazo mbona ko interview najirabaho baje ngumije muza training manyati ryo mwaka 2020 nyuma ngaiza kushoma 2019 2020 nabona umurumo so kwara biro mu interview atu abo mbuwazo ba naza training kabarye masindi nyoma ku traininga ngari ndeba hunkuza manyangu ni training yagumere nyunganga mbera bana na hata mbagambira bunaheze nabo ngogu ne manzi kwe ngubuhunga bwatorema ntubuhunga mbukurema butorwenda kuba umusurukare nonda kurema buhunga hati oremwe gure nkoko nyincakare eke turyo buhunga twa traininga obwire bwo no mwaka ogwe twagumara gona 2020 okwi11 twashora nkabasurukare pass out yo pass out yanje bwo nkatangara nayireba mu uniform nareba naye kwataho nayijwe bigambo nijika nkundabire banja ngo umusurukare hati bwe na life yacenginga noza kura ngo umusurukare omwe ngo abantu rukubi nibo kubamba reberaho bwenu bantu Karamoja ndio musurukare naza Karamoja anda astu ndio musurukare wa umurnozani Karamoja abuna abire ndiyo namazere yo bwire bwo mwaka gumene shweka natani jambara hatu nondebo hatori imbara ndio musurukare wa mani tare bindi hati ndimbara na ndio ni mara yo mwaka gwaka myaka 3 najimazire mbara ati ndio ni kwato mwaka gwakana so ncumasa ngo busurukare na mazire mu myaka 5 umusurukare so umbwire ubona turahata washira aha turukwemera storage umukikuru wa wariya mama wawe ne kikuzara hine ko barafuterira ngo akasumu ninga akaguma kuyawe yakubinga ni unubwe mwaherekana muteni wakamusibura ati yo notero umugenze sumu mankafu yo kafagasha kandi mukasho
wakwindikire nyoko ubwo mweja muganira cyane ndamuterera hati ejo ni manzi yes niwe mama yes niwe mama niwe mama arsi hori kahangare kazara abana arsi we bari umisho gabantu ukambere manzuruga barumuna bawo wabona bo ntatabasha bakuru umwe we naza university undijo tukamwegesa ubwa engineer namwe no makanika we motoka tuyo nturonda na permit abe natandika avuge motoka zigureze mpango undijo kasigira atwaye nazo musinya wanu ndena kicha akanda kafa kubembe takajungu mwaturohe manzi ina sigazi bina emanza ati nubwo kutureba ati nite baraka yes Wabari mnonga bitu bajwana banje bose kutureba kandi tiyonterengera misho no story ya afande wotatiraka afande no bo amukora kubi munonga ubwo afande so king of the jungle so ogonwe no ruko yatandikire okuyabona bwina hiyarigire abiyarabire mu byona konkara hanga yaba nawe no kumisa ahakire king turebere abasukara binyine ngashi abapolisi abenje tubaje kusira kuza aha TikTok na munonga iwe abantu abenje bakomanyire bakakomanyira aha TikTok kukosa TikTok iwe ukakitandukota kugira ngo ubase kubona za TikTok kandi eki tukureba ba afande bingi ningasha abantu abari mu security batakukira gukora iwe no kikorota tino kukikusha kikafuteganisamo maybe hagati yawe na ba both wawe ningashiya hagati yawe nabantu n'umurumo gwawe tino kukikusha kikakuretera mu kikagiye kucyafuteganisamo hatkuna abembine bandebe nkafande nkabo then now queen iwe ndeba nkanye ngo nishaniwe hate cyo nje echecho nje kirese nabo nandi yo mbusurukare ndi no musurukare nje uniform hate nyoni bani yo musurukare ni wandebo nyeto musurukare then now queen nabo bariya mbaza kundeba nko muntu waburijo akuba ati nko kundeba nabone ko bakundeba so tinku jwanza nani ngore byo busurukare tokunshanga TikTok nani ngorebi tokunshanga byo busurukare aho kubanyowe atunyowana nyetamu nongo busurukare nato busurukare no bucintangaza kushanga nyondi y'umusurukare hera nakunkusta mati nyowe nyebuza ati ntakabire musurukare nkandi because ato busurukare rangano yabumpi aza kuza kubumpa kabumpa yanyombu omuntu wawe nanugwa so chimaza unana najiro musurukare tinyine kwebweriye mbera kandi ntakabe musurukare nkantine banwani so ati kundi musurukare nabwo tikwenda kinyebe ngo no kuza kurga kuriya nkantine bante nyuma so tinyine kushanga ryo musurukare hati nyonke maro musurukare bwonka kandi kashange nyuma ntine wunyine so ati namunonge chikunde ta TikTok ni matari mbyo busurukare niyo njyabyo kuronda abantu because majangu jirobuntu obuntu bukhabantu abantu bakhwebintu akonya unjeri ya TikTok mazima abantu mbini kandi mugino buntu kandi nabone bintu yes king oyino mukazi umukazi ndiyo niza kushwera yes niza kushwera kunkanye nabana unabana bawo abunta kushereka inecyo je n'ikiki yes very beautiful daughter and handsome son so hati nbori no zakubuza officially kubona umukazi ni nza kubona umukazi tushemeza obushwere ebintu bitebekane abwa no waza kumuza bwacho n'abana kandi utakwenda kutugamba nyine nyowe tinkugamba munonga bya life yanje ya family konga kandi nanye ndakugambira kake nyo kujya unkabera humumbera nyenka haza nargarura rwa tata na mama nyenka hata nkanye ndabana banje kareho haza nkatinda kibasize so kunabwi nemushara gwa police nabone sente natanga kwata sente za government hata naranimbasa hata narunda abantu munjeri yanje narunde y'abana nabentakete bekanisize kushwera konka nabe ninda unimbasa abana
so nicyo mukwe nabwina abana hati nyina abana babiri konka tkungiye kureba nara nabantu bonyine nyina abantu binji following nyina abantu binji bakuncerozamo nareba vunaniza ubwobwe nanyi n'umukazi ekitini sanchi basa kweyongero ikindi kubuza kwaho ebe byone nako yiwara bere mama zo bagona guwara bere biro byone ebyare byeyenda ko ebuwabe no sasu bwa no rara ko nogira ki ni izoba ki ertar kwebo muri ifi yawe ni izoba ki izoba tarinyeva nobu narebe nko kwa meza nsi nyenenjara nkarara kwe tarinyeva tarinyeva bonyine wabarinyoka kabaruwe yaje kuyi yes tarinyeva oyirebyo ko za street naki konkizobere narebe futaho munju ngaterante amisha nkoko azanga nkarara kwe no kugiteka teka aterizo atarinyeva omuraifi yawe ni kintu ki ecyo kwetenge cyo kugeti rahanga kunako kuninkushaba otakanyiro magara genseji ni nyenda ngo banzo mpereze iki omuraifi yanje kinkwenda ni nyenda bwen ni nyenda ngo meno bwenji wisdom bwen cyo kubanza nyenda ngo meni manyarahanga yes aho ngo kokundeba iyo kokundeba no kumanyiri yumanyira bwarahanga kuno jango ranga tarama ndamanyire akamanya nyunganiza gumumunako kandi eje shaka nako yakanarahanga ningari ko munako bwenu nyowate kinkwenda ranga nkore no gumani manya deno bwenje bukakora taho na nebindi bukakora taho ko ebindi ninzabone king turukwendera nani nyenda ngo ogire ubugambo kabiri bushatu ubu wakubasa kwa no habura abantu nkabo abakwabariyo ko barabire mu mbere nke yawe abakwabariyo kwe kandi usibire n'abantu batire bari nkore Media TV ubase ko bano bagambira nemikutu bakubasa kushangaho bakagumana bakufollowinga turukwendera program yes abantu banje no matinchi obona abenyuzura TikTok nkani mbatini samisho abwe ubwoba mweno shanga nandi ya live nankayishanga bwino takwe feelinga kongato nkabe manza bw'amana ganyu nimba kunda munonga abantu banje nimantu mundeba tingaba kwanza kuramutsa ba Queens na Kings abantu abo bamberaho nkaramutsa abantu banje abo nkora nabo police ya Uganda Police Force na Army na prisons mwena ntakaga abakanda kantu no maundi director wa King of Jango Charity Foundation imwe no mukunde mu kitebe eki njo mushija wa mano mu ruhanga obwirobu tutire offer yo kuhera half basara abana 50 kandi abo nkora abaziye bari yomba leta abana babo kandi ine nabana abana butuyo ntushomesa mu mashomero kandi na no kuza street na no kuza nkayi nigwe muri mugo narebere nimbasa kora ruhanga aho yanyihire nanye bwenu nkajaza nyo no nakwanyine mushani ngo hayo akubanyowe nkabe nagwenta gwine bwena bakundeba mutkunde nga director King of Jango Charity Foundation na committee yanje n'abantu banje abutwara na foundation ejo mugume mutkunde kandi muturetere obuyambi muturetere buri kimwe ecyakubasa kwira abandi abarinkanye okunabirendi nabo barigeyo ekindi ekyo nakubasa kubahabara bantumwe mwihangane tinye nakubeni ntaya yiranka nyunka bendyo kwe manyo ngabendyo mushije umuyayi mayona ko kuroba umuyayi ogumuryo umuyayi ngabendyo ya street hazandyo mushije ngabendi nkoko munjaga ni mundeba abamwe no mundeba mujyango nga King tine cyo kukoresa ata nasinda ntanyuire kanshi nanywa akonye tingo nyoma ngati nkoraki bweno nchimaza kundu kubi bantu mwe mukundera hanga nishije nakwasa kubahabara mukundera hanga mutamurgaho na mare myaka 10 kugen 2016 ndugamba ruhanga na hati kuna kunze ruhanga ebindi yabimpa yampo bwenje yampo manzi nyo mushije manzi kandi mushije hato tachitina bakazi ako ino bona rotangundshwire na rgo muchiroto ndukura konkata nanyeje shande nizagamba muharana nkimbaga ariyo naza kunyanjura ubwe nabwe no manzi kandi ejo nawe ninkadiguri bantu mwe mugume abariyo mbabona mahame nyondo ho gumanimba hamsa
ndo gumanimba kunda kandi ho gumanimba aho bwenje okumurara bo munda kwejo ekintu kinakwasa kubagambira ekyamanu mukume murwane mashija mushabe murwane atakaje watina tinsa muhurira karyaranga ryeri ebindi byona hangana jabiyo abakigambire biza kucyakana kubura bambusesha abandi kubara babagojeji iwora bano sharu hamba bazezo mwere munonga abantu batureba ari kuri Media TV kandi amazina MC Masheko program n'ekibozi nkaburijo kandi utatubaretire rizoba abantu bamwita Afande King of Jango so n'utatuine rizoba kandi mahura yarabire mbon abakwa baryoko abari mu mbera nke yabagira meshaheji imabaya abatakagirigiremu mahuru kuyagamba kandi mahura hiyarigire mahura no kwarigireyo neshaheze cyari so iboriyo otakahwa mani rahangana kumanya eshaha yona niwe nubasa kushanga ngo watera step wabanka king hata hari gware yarabiremu noreba ngo hinekira hanga mukorire so niboriyo otakahwa mani manyango umisho gawe hino rwegero ruhanga rukweja kwigura kandi ni ukaba umuntu w'amani ukaba umuntu w'kitinisa ukaba umuntu wese yone rukureberaho ukaba umuntu urukutinisa byoma urukutinisa ubona barebe story yawe ningasha bakurebereho rukubi otherwise abakubana banyenda twine nanka YouTube channel elyo mazina ya King of Jango na Twitter nduho nobo yatara active munonga TikTok ayobwe nejo niyo yitu ndena handi abakono baenda ekigombe cha King of Jango cha Foundation okukitwaza tukigura website King of Jango www.kingofjango.charityfoundation.com yes nuwahonga okay mubere mnonga mugumeho mutakargaho Kore Media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwatsi Kore Media